हरे कृष्ण। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषं बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनाद विनद्योच्चै शङ्खं दद्मं प्रतापवान्। हरे कृष्ण। ततः शङ्काश्च भैरश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हर्यैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः प्रौढं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्माव्रकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान् दद्मु पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। हरे कृष्ण। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच सेनर्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामनाव्यस्थितान् कैमर्यसह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे यो योस्तामानान् वेक्षेऽहं य येत्रेऽत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकेशवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गूढाकेशेन भारत सेन सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समावेतान् कुरुनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितरन्नत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा शश्वरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण ययुत्सुं समुपस्थितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यचि वेपदुष्य शरीरे मे रोमहर्षर्ष जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्त्वा त्वक्त्वैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः।
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन हरे हरे कृष्ण। तेषामर्थकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं हि कृते निहत्य दार्तराष्ट्रान्न का प्रीति सा जनार्दन पापमेवाश्रयदस्मान् तद्वेता न तथाहिनः। हरे कृष्ण। तस्मान्नारा वयं हन्तुं दातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं यज्ञेयमस्माभिः पापादस्माभिवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपर्षद्भिर्जनार्दनम् कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽपि भवत्युत। अधर्माभिव कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्य त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णं शङ्कर संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलश्च च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषेरिते कुलाज्ञानं वर्णं शङ्करकार्यकै उदास्तते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः। हरे कृष्ण। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दात्रराष्ट्रा रणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. फारही छान करून तुम्ही सगळ्यांनी मिळालं असं अशी तुम्ही काम आज गीता जयंती तुमको फुर्सत ना म्हणून मागत असं आणि काही की तुमच्या कार्यक्रम ऐकले मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी तुम्ही करता सेवा देऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तुमकाही मस्त मस्त धन्यवाद. अशीच आमकां प्रति महिने येऊन आमकां एक भगवद्गीतेचे एक वाजूच्याक एक आमके एक अवकाश कोण दिता साठी ताका तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद. आणि गीता जयंतीचे महत्तर दिवसाचे एक शुभाशय सांगताची हांव नमस्कार. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता आम्ही दोन्ही अध्यायाच्या सांख्य योग कोणत्या येतात 1 to 7 आशालता प्रभू माताजी, 8 to 14 लीलाबाई माताजी, 15 to 21 धन्य आचार्य, 22 to 28 आर्य आचार्य, 29 to 35 वेदांत नायक, 36 to 42 श्यामला कामत माताजी, 43 to 49 विद्याकिणी माताजी, 50 to 56 गिरिजा राव माताजी,
57 to 64, Arjun Rao. 65 to 72, Ashutosh Rao. Over to you, Ashalata Mataji. Hare Krishna. कृष्ण हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच नं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्योत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योऽस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निम भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे न तासु न गतासुंश नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं चातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापाहिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोकयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। हॅलो, ऐकत व्हय ना? ऐकत माताजी. ऐकत ना बच्चा. सॉरी, भयद्राणादु कंचनम अवाच्यवादांश अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ततो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मं बन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणो नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह गुरुनन्दन भविष्यकायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्।
यामिं पुष्पिता वाचं प्रवद्यन्त विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानार्थ उदःपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्ध्यो शरणमन्विश्च कृपणां फलहेतवः। हरे कृष्ण। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय यज्ञस्य योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्धुविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तथा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य कभाषा समाधिस्थ्यस्य केशव स्थितदे किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामां सर्वार्थपार्थमनोगताम् आत्मनेवात्मनां दृष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्मना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते। हरे कृष्ण। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृतिभूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुच्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छते ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः हरे कृष्ण ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಸುಮಾರು ಚಿರಡು ಶಿಂಸಿ ಚಿರಡು ಅಂಕ ಧನ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ आर्य आचार्य वेदांत नायक अर्जुन राव आणि आशुतोष राव सगळ्यांकडे मस्त मस्त धन्यवाद तिरडू असं कार्यक्रम रिक्वेस्ट करता तशीच आशालता प्रभू माताजी लीलाबाई माताजी श्यामला कामत माताजी विद्याकिणी माताजी गिरिजाराव माताजी सगळ्यांकडे मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही केन्ना येऊन रिसाइट करताची अशीच मुखार येऊन तुमच्या सेवा देवता म्हणून रिक्वेस्ट करता हरे कृष्ण आता थर्ड चॅप्टर पुढे आम्ही जपा टॉक ऐकूया जपा टॉकाची देवची हिस ग्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभुजी स्वागत है प्रभुजी हरे कृष्णा माताजी दंडवत नमस्कार ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वे भक्तांक स्वागत ऐचे जपा टाकांतु श्रीमद्भागवतांतु एक श्लोक चाहे एक सुंदर श्लोक श्रीमद्भागवतम 2:3:17 आयुर्हरति वै पुंसाम् उदयन्नस्तं च यन्निशो तस्यार्थे यत्क्षणे नीतो उत्तम श्लोक वार्तया तब ट्रांसलेशन अंतु प्रभुपाद संगत कशी की सूर्याल एक उदय नाला अस्तमय ना આપણે આમગેલ જીવિતાંતોલે એકે દિવસ વતસ तवळे आमके एक लाइफ स्पॅन असा मनुष्य जीवितान जावो नाला खंचे पशु पक्षी मृग रुखावळ ते खंचे एक जीव तांके एक लाइफ स्पॅन असा कशी की सूर्याल उदय अस्तमय तवळे तांगेले एके दिस नाला ते आमगेले आयुष्याचे एके दिस पूर्ण होऊन जावन वतस तवळे आमके एक पर्टिक्युलर लाइफ स्पॅन ते लाइफ स्पॅन हुंगुचे आम्ही करेक्ट जान यूटिलाइज करना तरी मसलारी ते एक आमके मेळचे एक लाइफ स्पॅन तशिरिके प्रिपरेशन आमगेले नेक्स्ट लाइफ पुनर्जन्म नाल्यारी नेक्स्ट लाइफ आसमी एक प्रिपरेशन तवळे ताजे एक्सामिनेशन सांगुचता डेथ नाल्यारी आमगेले मृत्यू समयता एक्सामिनेशन तवळे आमके मनुष्य जीवित आशिल्ले एक प्रत्येकता इत्तिगी ये मनुष्य जीविता मात्र आमका दिल्लेल ते लाइफ स्पॅन करेक्ट जान आमका यूटिलाइज करून परफेक्ट जान ताजे प्रिपरेशन करून लास्ट फाइनल एग्जाम डेथ डेथा समयारी आम्ही देवाल उद्गास कृष्णाल उद्गास करता तरी मसल्यारी यम यम वापी स्मरण भावम देव संगत न्हय तवळे तांगेल ते लाइफ आम्ही परफेक्ट जान प्रिपेअर केल्यार मात्र आमका डेथ समयारी नाल्यार ते मृत्यू समयारी देवाल नाम आमगेले चिबेरी येतस तवळी आमका ते लाइफ म्हणल्यार ते प्रेशियस जावनशिने मनुष्य जीवित तुम्ही कोणी ऐकले असतील मी आता मी भगवद्गीता पाठ पठन करत एक सुणे नाल्यार एक मज्जर भगवद्गीता पाठ करचे ना तर आमकां मनुष्य जिविता मात्र परफेक्ट करू वस्तले परफेक्शन ऑफ लाइफ आम्ही हें केल्यार मात्र पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
देवाल नाम तंतुच अजामला स्टोरी तु एतस्य तंतु यमराज संगतस्य नामोच्चारण माहात्म्यं हरे पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशात् अमुच्यते. तो अजामिलानं खंयचे नाम किंवा दिलेले कोणी सांगताय सगळे? नारायण. 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 देवाल नाम नहीं असिने तगल पुत्तान नाम तसिले नहीं में तो पुत्तान नाम ताने एक वाला उद्दु चानी कची यमराज तिके संगता यमदूता संगता तो का राइट ना है अका गेम वच्चा तक विष्णु दूताली मलरी विष्णु लेकिता बलेता तवळम्मी अंगल जीवितांतु एक निष्ठेरी एक चिट्टेन अम्मी देवाल नाम जप करताई नला देवाल स्मरण करताई सी सत्संगाई देवाल भगवद गीता श्लोक नाला भागवतम सगळं ज्या देवान नाम स्मरण करतले श्रीमद भागवतांतुले कन्क्लूशन श्लोकान सांगत असत. नमामि हरिं परम. तो देवांना नाम जप करता नसलेली सगळं मिसरीन नाल्या सगळं पापांतून देवम का मुक्ती करता. दुसरे आम्ही देवाक नमस्कार करताय तरी मसल्यारी आमगेले मिसरी सगळं ऊन कोण दिता देव त्यामुळे दोन आमगेले जीवितांतून मगलान सरतलारी एक निष्ठेन देवालते लास्ट आमका मेळची एक डिग्री ता वैकुंठवास तवळ आमका मेळलेले प्रेशियस जे आमी शिले मनुष्य जीवन आम्ही कशी करेक्ट जाण युटिलाइज केल्ली कशी की आमकां युटिलाइज करूं वस्तले भगवद्गीतांतूच कृष्ण सांगत आसा 18.65 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि से प्रतिजानी प्रियोसिनी. तो देवाक नमस्कार करी मला देवाक भक्ती करी म्हणून देवूच सांगत असत. तर आमकां हे चैतन्य महाप्रभू कृपेन श्रील प्रभुपादारी कृपेन आमकां मिळेल एक सुवर्ण अवसर हे कलिकालांतू हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. त्यामुळे आमकां सरळ जाण कशी जप करूं आसतली मी जाणी एक प्रश्न करप टी आल्फाबेटांतू टी फोर एक फॉर्म्युला एक सिंबल जावन आसले फर्स्ट पी म्हणूचे आम्ही जपा करचे वेळेरी सेलेक्ट करचे एक प्लेस ते प्लेस म्हणून सांगल्यार एक शांत वातावरण सुचें आमकां. मागीर नेक्स्ट आता पोसिशन पोसिशन म्हणल्यार ज्या स्ट्रेट जावन बसून ज्या कम्फर्ट जावन आसले एक पोसिशनारी बसूका थोडे प्लेसांतू आमकां जाल्यार संघा बेगे जान तुलसी देवी दवरियाता जैत भक्त आसल्यार चाय एक विशेष मागीर थर्ड आता प्रोनाउंसिएशन आम्ही उच्चार करचे ज्या परफेक्ट जान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रोनाउंसिएशन मागीर लास्ट टाइमच आता प्रेयर एक प्रेयर मूड मी देवालगी दवरका कृष्णा जैत जन्म जन्मांतर जावन तुका विसरून घेतलो പക്ഷേ म्हाका तुगेले कृपेन करताना गुरु कृपेन करताना म्हाका देवाल ते नाम उच्चार करूशीन भाग्य मेळ्ळें. तावळे आमी ते देवान एक नंदी प्रकट करून प्रेयरफुल मुडान आमी ते हरे कृष्ण मंत्र जप करना पडेना देवा तूं म्हाका एक अवसर दिल्ला छांजान मुखारी आनी के छांजान जप करूशीन भाग्य तूं दी म्हूण मी प्रेयर करना पडेना स्टेप बाय स्टेप जानु आमगेले हृदयांतू क्लन्सिंग नाल्यार ते प्युरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करताले तशी प्युरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना पडेना आमकां क्रमेण खट्टां खट्टां जावन
देवान् दिव्य मोक्षदा एकादशी चांगेकु दिवसो कृष्णान अर्जुनाक गीता उपदेश दिलेलं तर ते मोक्षदा एकादशी आमका देवाल प्रार्थना करूया तांके मिळून आमका देवाल ती भक्ती करूसिन भाग्य हे मनुष्य जीविता मात्र वस्तले वगैरे संचय एक योनी तमका साध्य ना चलते मनुष्य जीवन हमका चांजान यूटिलाइज करूया प्रिपरेशन करूया डेप्थ फाइनल एग्जामिनेशन तो हमें प्रिपेयर केल्या मात्र हमका करेक्ट जान आंसर करू वस्तने राइट तमकाय तमगेल जीविताचे परफेक्शन वैकुंठ धाम उनालरी गोलोक धाम यही एच जीवनांत प्राप्त करूशन भाग्य हमका देवालगी मगुन गेल्या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा थैंक यू माताजी हरे कृष्णा प्रभूजी हरिचंद्र कोणते आज मार्गदर्शन केलेलं सर मानव जीवनाचे आम्ही कशी उपयोग करून घेऊ का आणि आमगेल ते लास्ट परीक्षा आमगेल ते डेथ वेळार आम्ही कशी पास जावे तर तुम्ही म्हाका सांगितलं सर मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी अशी तुम्ही केन्नाय आमकां मार्गदर्शन करता म्हणून विनंती करता हरे कृष्ण प्रभूजी मस्त मस्त धन्यवाद आता कार्य मी एक राउंड हरे कृष्णा हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा आता मी एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र जप करूया आयचे महामंत्र लीड करू येताची श्रीमती विद्यापै माताजी ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद विद्या माताजी. चंद्रकांत तुम्ही आमका इथे महामंत्र लीड करून दिलेलं सर, अशीच तुमच्या सेवा देऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. आता आम्ही थर्ड चॅप्टर कर्मयोगावरच्या त्या मोठ्या ऐतिहासिकची 1 to 6 विजया विष्णू माताजी, 7 to 12 ग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी, 13 to 18 हा म्हणता, 19 to 24 भारती पै माताजी, 25 to 30 विद्या पै माताजी,
31 to 37 सुषमा शणै माताजी and 38 to 43 पूनम कामत माताजी. Over to you, Vijaya Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्. न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वद्भम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ते प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः. हरे कृष्ण. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः. कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उस्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत पूज्या विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनये ज्ञानं कर्म संगिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्वविद्दु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचाल्ययेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्याध्यात्मचेतसां निराश्रित निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हरे कृष्ण। सुषमा श्रेणी जॉइन केली। हाँ ताजी हाँ बच्चू जी म्हणत हाँ कितने 31 to 37। ओके माता हरे कृष्ण। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयम्यन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतादभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियास्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नावशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्तिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छिनपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापापं विद्वेनमिह वैरिणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यतो म्लेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धेर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सकाळने भारी चंद्रकोण मिळालं सर। 3rd चॅप्टर कर्मयोग 1 to 6 विजयाशने माताजी मिळालं सर। भारी चंद्रकोण मिळालंस माताजी अशी तुम्ही ज्ञानायत्ताची आणि मुखारी प्रमाण रिक्वेस्ट करता। हर ग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी तशीच भारती पै माताजी विद्या पै माताजी शोभा माताजी पूनम कामत माताजी सगळ्यांनी भारी चंद्रकोण मिळालं सर। रेग्युलर रिसायटिसची आम्ही ज्ञानायत्तरीची अशी तुम्ही मुखारी प्रमाण रिक्वेस्ट करता। मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांना। हरे कृष्ण। आता 4th आणि 5th चॅप्टर ज्ञानयोग आणि कर्म संन्यास योग
हर ग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी ह्यांनी कोऑर्डिनेट केलेलं असतं. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी, थँक्यू फॉर द सेवा. आता चारी चॅप्टर ज्ञान योगा सांगू येत सती. मधुमती माताजी 1 to 7, गायत्री कामत माताजी 8 to 14, कल्पनराव माताजी 15 to 21, रश्मी नायक माताजी 22 to 26, आणि आम्ही नंदिता आजी ना ॲबसेंट असतं ती गेलं 27 28 हांव सांगता. लक्षण्या किनी 29 30 सांगता. प्रिया माताजी ती 30 to 35 सांगता. क्षमा शेणै 36 to 42 सांगता. तशी जी चॅप्टर 5 कर्मसन्यास योग सांगू येत असती. सुजाता प्रभू माताजी 1 to 6, मधुप्रिया शेणै 7 to 11, पूनम किनी 12 to 17, शोभा किनी माताजी 18 to 23, सीता भंडारकर त्यांनी 24 to 27 सांगता ती. आणि लास्ट 2 श्लोक हा सांगता. हरे कृष्णा. स्टार्ट करेता मधुमती माताजी तुम्ही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः. सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप. स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः. कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन. तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्. प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः. तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा. इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं. किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः. तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः. अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्.
यस्य सर्वे समारंभा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहो पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि न व्यकिञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्र चालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः शमः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य नानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मणैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवम् एव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति स्तोत्रात् इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति सप्तादीन् विषयान् अन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञ योगयज्ञा तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपाने युवति पानं प्राणेपानं तथा परे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्ट्वा महामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम् एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोह नेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सविति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पर्शन् जिघ्रन् आश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ता इति धारयन् ब्रह्मण्यध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नाशपापेन पद्मपत्रमिव वशाम् कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः
तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शबाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेषसक्तात्मा विन्द्यतात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधभवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्भाषां चक्षुषैवान्तरे भुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. तरी अध्याय संख्येला मधुमती माताजी, गायत्री कामत माताजी, कल्पना राव माताजी आणि रश्मी नायक वारीचंद कोण सांगला तुम्ही पुरा जणना आणि लक्षण्या देवा भक्तीचंद कोण सांगल देवा तुम्ही प्रिया माताजी तुम्ही वरे क्षमाशिणय तुम्ही अप्रूप येतास आयले मी जाल्यार ऐकून सांगला अशी तत्वळे येऊ का म्हणून हांव तुम्हाला विनंती करता. तशीची पंच अध्याय कर्म संन्यास योग सांगितले तुझे आता प्रभू माताजी तुम्ही रेग्युलरली बारीचंद को सांगता तशी बारीचंद को सांगला मधुप्रिया शने भारीचंद को सांगला देवा आज तुम्ही खुशी जाले पूनम किनी बहुशा बँका बिझी असं दिसता सो तांगिले कल्पनाराव माताजीन सांगले थँक्यू माताजी तुम्ही चांट केलं नका. तशी शोभा केली माताजी तुम्ही वारे बारीचंद कोण रेग्युलरली सांगता ती बारीचंद को सांगला आणि सीता भंडारकर सीता कामत माताजी तुम्ही भारी चंद कोण सांगला अशी प्रतिपटी येऊ का म्हणा तुम्ही विनंती करता तुम्ही उच्चार बरे भारी चंद असा. सो हरे कृष्णा तुम सर्वांक देव बरे करो. हरे कृष्णा प्रणाम. ओवर टू यू माया माताजी. हरे कृष्णा हरे बोल माताजी. भारीचंद कोण सगळ्यांनी मिळालं सर तुमगेले ॲज युजल केन्नाय म्हळ्या म्हणकेची भारीचंद कोण मिळेल सर अशी तुम्ही केन्नाय येऊ का तुम्ही येताची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण हरे बोल. आता 6th चॅप्टर ध्यान योग आत्मसंयम योग हे म्हणच्या इतसची 1 to 7 शिल्पा हेगडे माताजी, 8 to 9 दीपिका बाळेगा, 8 and 9 दीपिका बाळेगा, 10 to 15 अनुपमा नायक माताजी, 16 to 21 शैला पै माताजी, 22 to 28 गीता नायक माताजी,
29 to 34 Prema Pai Mataji, 35 to 40 Sushma Shade Mataji, 41 to 47 Shanti Shanbha Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगो नामः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. यं सन्न्यासी समितिर्प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव. न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन. आरुरुक्ष्मोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते. योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मनमवसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः. हरे कृष्ण. நமக்கு 10 to 15 அங்க 8 ஆயிலாமோ. कृष्ण. हाँ 8 पूर्ण 15 दीपिका बालिक नाची. ओके. अनुपमा नाईक माताजी तुम्ही कंटिन्यू करा. अमायका 8 दाखवून 15 तरी सांगता ते. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तयुक्तुच्यते योगी सुमलोष्टात्मकाञ्चनः. सुहर्मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेषबन्धुषु साधुशपिशपापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः. एकाकी यतचित्तात्मा निराशिरपरिग्रहः. शुचो देशे पृष्ठाप्य शिरमासनमात्मनः. नातृचितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्. तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जा योगमात्मा विशुद्धये. समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः. सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं दिशश्चानमलोकयन्. प्रशान्तात्मविगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः. मनः संयममच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः. शान्तिं निर्वाणं परमां सामधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः. न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते. निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा. यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता. योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः. यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया.
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यं लब्धा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमे बुद्ध्याग्रहितया आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतत् आत्मनेव वशं नयेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श्यम् अत्यन्तं सुखमुच्यते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सुखसयोगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वां स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहेण चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम्
लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धो ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजतो यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. हरिचंद्र कोण सकलान म्हणले आयचे 6th चॅप्टर शिल्पा हेगडे माताजी, दीपिका माळिगा माताजी, अनुपमा नायक माताजी, शैला पै माताजी, गीता नायक माताजी, प्रेमा पै माताजी, सुषमा शणे माताजी आणि शांती शांबाग माताजी केन्नाय अशी येवन मुखार म्हणून का म्हणून रिक्वेस्ट करता. भारीचंद कोण म्हळेलें आसा तितले न्ही रेग्युलर मुखार आयचे दिसाचे मोक्ष आयची एकादशी गीता जयंती आजी सगळ्यांक काही लायक अवकाश मेळेलो आसा आज गीता म्हणच्याक मस्त मस्त सगळ्यांक धन्यवाद. चॅप्टर फुडें अनाउन्समेंट ಭಾಗವತ್ ಪ್ರವಾಹ ಸೆಷನ್ಸ್ ಚಾಲು ಸಕಾಂಕ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ 13th ಡಿಸೆಂಬರ್ ಶುಕ್ರವಾರ. ಟಾಪಿಕ್ God as the ideal human being. स्पीकर सची खरग्रेस सुष्मिता सखी माताजी. एव्हरी संडे जपा सेशन असता सकाळी 6:30 कोणाकय महामंत्र लीड करचे असल्यार तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजीक नाव दिवेत. तशीच 10 ऑफेन्सेस वाजूचे असल्यार तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजीक नाव दिवेत. मुखारची एकादशी सफल एकादशी अक्का कोणाकय गीता रेसिटेशन करचे आसता त्यांनी 1 to 6 भारती पै माताजीक, तशीच 7 to 13 म्हाका आणि 14 to 18 विद्या पै माताजीक नाव दिवका. तशीच मॅरेज ब्युरो चाल केलेलो आसा, स्टार्ट केलेलो आसा. कोणाक नाव दिवचे आसा त्यांनी कोणाक इन्फॉर्मेशन ताची जावका की त्यांनी राधिका भाव माताजी जो ब्रजगोपी माताजीक निमगोवेत. तशी वैष्णव भजन संध्या आसा नेक्स्ट 19th डिसेंबर गुरुवार. टीम आसा भागवत पुराण कोंकणीचे फॅकल्टी मेंबर स्पेशल सगळ्यांनी जॉईन करता आणि हाचे लाभ घेवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. तशीच आनी मुखार वैष्णव भजनी कोणाक नाव दिवपाक सकट जपा कोऑर्डिनेटर्सान तांगे ग्रुप मेंबर्साक आमगेले ह्या प्रोग्राम्साक अटेंड करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. इतले अनाउन्समेंट करून हांव विद्या माताजीक हँड ओवर करता. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माय माताजी मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ. ರಾಜನನೆ ಎಕ್ಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಕ್ಕುನು ಸಂಚಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ತನಕ ಚಂದಾಯಿರಿ भगवद्गीता पारायण केलं. पुराजनक मस्त मस्त धन्यवाद. भगवत पुराण मुखणी तर्फे नाव मस्त धन्यवाद देता. आता मी 7 चॅप्टरवरच्या ज्ञान विज्ञान योग हे सांगू येतसची फुल चॅप्टर माया अरविंद मल्ल्या माताजी हांगे टीमा
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माया माता जी। हरे कृष्णा 7वा अध्याय ज्ञान विज्ञान योग पठन करू कहते असती 1 to 6 सुमित्रा महाले माता जी, 7 to 12 सदानंद महाले प्रभु जी, 13 to 18 साई स्कंदराव प्रभु जी, 19 to 24 गुरुराज राव प्रभु जी आणि 25 to 30 हांव सांगते सा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कच्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां. जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय. अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा. हरे कृष्णा. मत्तपरतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पुरुषं नृषु. पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं. बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं. धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि. हरिः ओम्. हरे कृष्णा. त्रिभिर्गुणमयैर्भा वैरभ्ये सर्वमिदं जगत् मोहितं न विजनाति मामेभ्य परमाम्यहम्. दैवीं हेष्य गुणामये मम मया दुरत्याय मामेव हे प्रपद्यन्ते मामे मेतां तरन्ति ते. न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायाय प्रज्ञाता असुरं भावमाश्रितः. चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुनः. अर्थो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभः. तेषां ज्ञानी च नित्ययुक्ता येक भक्तिर्विशिष्यते. प्रिया ह्युज्ञानिनोतोर्थ्यं मयां स च मम प्रियः. उदारः सर्वयते ज्ञानी तत्यैव मे मतिम् अस्ति
स हि युक्तात्मा मामे वानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामान्ते ज्ञानान्मा प्रपद्यते वसुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः काम्यैस्ते हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते न्यदेवता तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वयः यो यां तनु भक्त्या श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य चलां श्रद्धा तामे विविधाम्यहम् सतया श्रद्धा युक्तास्करानद मिहते लभते च ततः कामन्येव विहिता हितान् अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवस्फलमे गतिं देवान् च यो यान्ति मद्भक्ते यान्ति मामपि अव्यक्तं भक्तिमां च मन्यन्ते मम बुद्धयः परं भावमजानातो ममानुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्त्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वो मोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुमित्रा महाले माताजी, सदानंद प्रभूजी आणि गुरुराजराव प्रभूजी भारी लायक पण डिसाइड केलेला असा. धन्यवाद. अशी ते एकादशीकी येऊन तुम्ही सेव करका म्हणून मागून घेता आणि काही अवकाश दिलेले भागवत पुराण पंकणिक अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माया विद्या माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येताजी चॅप्टर घेताजी तुम्ही तुमगेल्या जर तुमगेल्या जनांनी तुम्ही सेवा करीत असची तशींची हे तुमगेल्या सेवा कंटिन्यू कराची भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. आता आम्ही 8 चॅप्टरवरच्या अक्षर ब्रह्म योगाक हे सांगू येतसची 1 to 6 दीपा भट माताजी, 7 to 12 कलावती उदानी माताजी, 13 to 18 मंगला पै माताजी, 19 to 23 भव्या पै माताजी, 24 to 28 संध्या ईश्वर माताजी. हरे कृष्णा. दीपा भट माताजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्मयोग. अर्जुनवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम
अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नियतात्मभिः। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवत्करो विसर्गः कर्म संजितः अधिभूतं शरो भावः पुरुषच्छादिदैवतम् अधियज्ञो हम एवात्र देहे देहभृतां अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन् स्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैशस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समन्मुस्मरेभ्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते प्रदं संग्रहेण प्रवक्ष्येहि सर्वद्वारिणी संयम्य मनोरधि निरुध्य च मूर्ध्वादायात्मनः प्राणम् अस्तितो योगधारणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। औमित्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजहं देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मापुपेत्ये पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतां नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धिं परमां गतिम् आब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्ये तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विधो रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्राविधो जनाः अव्यक्ताद्वक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ति तत्रैवाव्यक्त्यसंज्ञके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तः सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु न शक्तो न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गति यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयताता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अग्निः ज्योतिः अह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति एते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्था जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगिं परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्णा संध्याश्वर माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका प्रति एकादशी येताची तुम्ही अशींची तुमगेला साव दिवच्याक अशींची कंटिन्यू तुमगेला साव दिव कमणाव तुमगेला निमून घेता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद। तशी 8 चॅप्टर वाचिले दीपा भट माताजी, कलावती उदानी माताजी, मंगलापै माताजी, भव्यापै माताजी तुम्ही पुराजन प्रति एकादशी येताची सो अशींची तुमगेला साव तुम्ही कंटिन्यू करका अशी तुम्ही आमकां श्रवण करच्या आमके एक अवकाश दिवक म्हणाव तुमगेले भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त मस्त धन्यवाद दिता। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा दीपा भट माताजी। आता आम्ही 9वा चॅप्टर वचा राजविद्या राजगुह्या युगा हे सांगू येत असची लक्ष्मी भट माताजी हांगेल टीमा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण माताजी नाव कोऑर्डिनेट करता 9वा चॅप्टर सांगू येतसाठी रमा भट माताजी 1 to 5, शांता भट माताजी 6 to 10, शुभापै माताजी 11 to 15, सुषमा कामत माताजी 16 to 20, दिव्याशेणे माताजी 21 to 25, आसंतस 26 to 30, ज्योति भंडारकर माताजी 31 to 34। रमा भट माताजी तुम्ही स्टार्ट करू करा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9मोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्यो नाम। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्तिमा निवर्तन्ते मृत्यु संसारवतर्मणि। मया तत्मिदं सर्वे जगद्व्यक्तमूर्तिना मच्चानि सर्वभूताहमन्तरिक्षवस्थितः न च मच्चा भूतानि पश्यामि योगेश्वरम् भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। ओम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानि उपधार्य सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवशं प्रकृते वृषात्। न च मातानि धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हरे कृष्ण। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहं कर्पूरहं यज्ञः स्वदाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामायजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहम् वर्षं निग्रहाणामुसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसश्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपाप यद्मयिरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हरे कृष्ण। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वशान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति माहि पार्थ व्यपाश्रित्य हेऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्तराजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानां मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राज्यविद्या राज्यगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद रमा भट माताजी, शांता भट माताजी, शुभा पै माताजी, सुषमा कामत माताजी आणि ज्योती भंडारकर माताजी. तुम्ही प्रतिपण येतात एकादशी अशी मुखारसून तुम्ही तुमच्या सेवेकाम निमून घेता
तशी कोऑर्डिनेट केलेल्या का रश्मी भट माताजी काही मस्त मस्त धन्यवाद आमके अवकाश दिलेल्या का भागवत पुराण कोंकणी का विद्यापै माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तुमको मस्त धन्यवाद दिव्या माताजी. तुम्ही पुरा रश्मी भट पश्चिम माताजी तांगेले एब्सेंट आहात तुम्ही हँडल करताची तशी रश्मी भट माताजी प्रति एकादशीक तांगे टीम घेऊन येताची तुमगे जनरल सपोर्ट तुमगे पुरा जनरल सपोर्ट आणि मी थिया चलता सो पूरा जनाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव पुरा जनाक मस्त मस्त मनस्पूर्वक धन्यवाद देता अशी तांगे सेवा कंटिन्यू करका म्हणून हरे कृष्णा. आता मी 10 अध्यायावरच्या विभूती योगा हे सांगू येत असची 1 to 6 स्फूर्ती पै माताजी 7 to 12 आरती प्रभू माताजी 13 to 18 देवकी कामत माताजी 19 to 24 सुपर्णा भट माताजी 25 to 30 सुमिता भट माताजी 31 to 36 आशा नायक माताजी 37 to 42 प्रत्युषा केनी. हरे कृष्णा. स्फूर्ती पै माताजी. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः क्षमा सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थिता मद्भावा मनसा जाताः येषां लोकहिमा प्रजाः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतां विभूतियं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मान्नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तै येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सांगकावे देवकी कामत हा तुम्ही कंटिन्यू करायचे आरती माताजी. आहुस्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मामं वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावनभूतेशं देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः
विभूतिभिर्लोकान् इमांस्तव व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया कितला ताई 18 विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हरे कृष्ण। अनुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधसांश्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। हरे कृष्ण। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानाय जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्छैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सुमिता भट माताजी तुम्ही 33 तनक सांगायचे जेत मॅम. पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यै चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रत्युषा तू 34 तक सांगम्मा एंड तनक.
प्रत्युषा हरे कृष्णा प्रत्युषा जॉइन एनीवन काय सांगू का तुम्हाला स्फूर्ती माताजी तुम्ही सांगायची 34 मागे ती नाही लरी बाई आईल्यानंतर बंद करायची हा ओके हा शुअर ती आईला मग हे सांगायचे आपण शुअर मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मीति गीयताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं नातोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ईश तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमधूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः हरे कृष्ण कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद स्फूर्तिपाई माताजी आय थिंक प्रत्युषा आज गीता जयंती नव्या आक चमकला दिसता सो मस्त मस्त धन्यवाद स्फूर्तिपाई माताजी तशी आजी त्यांत दशमोध्याय वाचिरे आरती प्रभू माताजी सुपर्णा भट माताजी सुमिता भट माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही प्रति एकादशी येताजी अशींची प्रति एकादशी येऊन तुम्ही तुमगे सेवा कंटिन्यू करका म्हणून निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तमिळ तुम्ही पूरा आईन निमित्त आमगेल्या दायर चलता आमगेल्या भगवद्गीता पारायण अशींची मुखार येवका तुम्ही पुरा जनन आणि पारायण कोरका म्हणून तुमगेल्या पुरा जन लागीं निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमका मस्त मस्त धन्यवाद दिता हरे कृष्णा आता मी 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग ह्या सांगू येतसची जयंती नायक माताजी ने हंगेल टीम हरे कृष्णा जयंती नायक माताजी हरे कृष्णा मोक्षदा एकादशी तशी जे गीता जयंतीची पुरायणाक शुभाशय जयंती नायक माताजी आज म्हाका सांगूक सांगला आजी जयंती नायक माताजी टीमाक 11 अध्याय सांगू मेळ्ळा आजी श्लोक पठन सांगूक येता आसती 1 to 5 मालती माताजी 6 to 9 शेखर प्रभुजी 10 and 11 भक्त हिरन रियान भक्त रियान 12 to 17 हांव सांगता 18 to 22 अन्नपूर्णा माताजी 23 to 27 कामाक्षी माताजी 28 to 31 शेखर प्रभुजी तशी 32 to 37 गंगा कुडवा माताजी 38 to 43 श्लोक हिरा माताजी 44 आणि 45 प्रेमा माताजी 46 and 47 गीता कुडवा माताजी 48 आणि 49 अनुपमा माताजी 50 आणि 51 शोभा नायक माताजी 52 आणि 53 रेखा नायक माताजी 54 आणि 55 स्मिता नायक माताजी आणि हे अध्यायाचे कन्क्लुडिंग श्लोक प्रेमापाई माताजी सांगता ती मालती माताजी तुम्ही सूर करियत हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथैकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि नातु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तमेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनम् अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यवसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रेमं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहूदरं बहुदं श्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टवैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुक्तमाङ्गैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यथा नदीनां वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं प्रतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रसमान समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनेर्ज्वलाद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो तं नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रेतेऽपि त्वानभविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व चित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणैं च भीष्मैं च जयद्रथैं च कर्णन् तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्तैं च हिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सफलान्। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिरेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रुरष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे
अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हरे कृष्णा। हीरा माताजी, आप कंटिन्यू करो। हाँ कंटिन्यू करूया माताजी तुम्ही. हरे कृष्ण. त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेतासि वेदैं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोतवाप्यच्युत तत्समक्षन् तच्चामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। हरे कृष्ण. प्रेमा माताजी, हरे प्रेमा कृष्णा. माताजी. हरे कृष्णा. हाँ. तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीश मीढ्यं पितेव पुत्रस्य सखीव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. हरे कृष्णा. गीता कडुआ माताजी. गीता नायक. हरे कृष्णा. गीता कुडवा. किरीटनगदञ्च चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहन्ततैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दश्यत्मात्मयोगात् तेजोमयो विश्वमनन्तमाद्यै यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्. जय श्री कृष्ण. न वेदयज्ञाद्यनेन दानेः न चाक्रियाभिनतोऽपि ऋग्रेः एवं रूप शक्य अहं लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु ब्रवीर मा ते व्यतामासि मूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रग्ममेदं यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य. हरे कृष्णा. शोभा नायक माताजी.
हरे कृष्ण। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यमपूर्वहात्मा। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि सचेताः प्रकृतिं गतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान् उवाच सुदुर्दशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो दृष्टं दृष्टवानसि मां यथा। स्मिता हरे माताजी। कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रमेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. पुराजनाक मस्त धन्यवाद. आज 11 अध्यायाचे श्लोक पठन केलेले मालती माताजी, शेखर प्रभूजी, भक्ता रिहान, तशी अन्नपूर्णा माताजी, कामाक्षी माताजी आणि शेखर प्रभूजी वापस सांगितलं का. गंगा कुडवा माताजी, प्रेमा माताजी, गीता कुडवा माताजी, अनुपमा नायक माताजी, शोभा नायक माताजी, रेखा नायक माताजी, तशी स्मिता नायक माताजी अंक पुरा जनाक वापस धन्यवाद. आणि प्रति एक भगवद्गीता पारायण कार्यक्रमात तुम्ही केदना येऊन भागवहिसुका म्हणून सांगून घेता. तशीची हे अध्याय आमका पठन करूक अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणी टीमांक हृदयपूर्वक धन्यवाद हांव दिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. शैला माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. जयंती नायक माताजीला ऍबसेंट आहात तुम्ही, आज तुम्ही हँडल केलं टीमांक भारी चंदुकोन. सो तुमच्या टीमांनी भारी चंदुकोन पठन केलं 11 अध्याय. सो अशींची प्रति एकादशी जयंती नायक माताजी एक चॅप्टर घेताची, सो तशींची त्यांनी तांगेली सेवा कंटिन्यू करूची म्हणून निमून घेता. आणि पुराजनाची 11 अध्याय वाजिल्यांक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. आता मी 12 अध्याय बच्चा भक्ति योगा ये अध्याय घेऊन येण्याची डॉक्टर सिविक कामत प्रभुजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण. आता आमगे टीमंत 1 to 3 रामनाथ किनिमा म्हणता सची, 4 to 5 पुष्प माताजी म्हणता सची, 6 to 8 हांव म्हणता, 9 to 10 रामनाथ राव म्हणता सची, 11 to 12 अंजली कामत म्हणता, 13 to 15 पुष्पा पै माताजी, 16 to 18 संध्या कामत माताजी, 19 to 20 शुभमाय म्हणता सची. रामनाथ किनिमा तुम्ही स्टार्ट करूयात. किरिमामू तानी म्यूट रसची. श्री कृष्ण परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्रक्तं तेषां ते योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः.
एकक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् हरे कृष्णा हरे कृष्ण सन्नियेम्यगामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोदितरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यैनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। अतैदैवक्तशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् त्यागाचान्तिरनन्तरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न ह्यशति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। हरे कृष्ण। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धावान् नामत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आमगे टीम रामनाथ किनिमामु माई रामनाथ राव अंजलि कामत पुष्प पै माई संध्या कामत शुभ माई चांकुन मळलेले धन्यवाद। मागीर भागवत पुराण कोंकणी टीमाक आमकां प्रतिबद्ध अवकाश दिताची विद्या माई भारती माई आणि माया माईक अनंत अनंत धन्यवाद। तुम्ही चांकुन कोऑर्डिनेट करताची देव बरे कर तुमकां। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुम्ही पुराजन प्रोत्साह तुम्ही पुराजन येऊन एकादशिका परायण चांट करता चित्तानिमित्त तुम्ही असे निमित्त आमके प्रोग्राम चंदायर पुरच्या चलसूनच्या जतस सो अशींची तुम्ही बिझी असाची तुमगे तो मस्त मस्त बिझी रस तुम्ही सोशल वर्क पुरा करतस जलरी तंतु एक तुम्ही प्रति एकादशिका चुक्कन अशी एक चॅप्टर घेताची सो अशींची तुमगे सेव कंटिन्यू करा तुम्ही तुमगेल्या जनाल निमित्त या सेव कंटिन्यू करा आमक श्रवण करच्याक तुम्ही आमके एक अवकाश दियाची म्हणे म्हणून घेता भगवत पुराण कोकणी तर्फेन तुम्ही पुराजन टीमाक आज चंदुकूर वाजिला 12 अध्याय मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी हरे थँक यू कृष्ण व्हेरी मच हरे कृष्ण हरे कृष्ण आता 13 अध्याय विच पुश पुढे थोडं अनाउन्समेंट असं ऑलरेडी माया माताचीन केला हांव एक क्विक करता अनाउन्समेंट नेक्स्ट आमगेल्या सोमारा बुधवार आणि शुक्रारा भगवत प्रवाह सेशन चलता 8:30 डिसेंबर 13 फ्राइडे का टॉपिक गॉड एज द आइडियल ह्यूमन बीइंग स्पीकर सची हरग्रेस सुष्मिता सखी माताजी हांनी पुराजन हाका पार्टिसिपेट करका म्हणून हांव निमून घेता तशें जी संडे जपा सेशन आसा 5:30 इंडिया टाइम कोणाक एक राउंड चांट करका की आणि 10 ऑफेन्सेस सांगताची नामापराध तंत कोणाक तुमकां स्पर सांगता की तांणी शिल्पा हेगडे माताची नाम दिवका म्हण निमून घेता नेक्स्ट 26 डिसेंबराक सफला एकादशी येतस संपूर्ण भगवद्गीता पारायण जो भगवत पुराण कोंकणी त्यांनी आयोजन करतसची सो तुमकां पार्टिसिपेट करका म्हणजे करका तुम्ही पुराजनान 5:30 इंडिया टाइमाक याच्या चलता तुमगे नाव दिवका म्हणजे 1 to 6 भारती पै माताजी दिव्यता 7 to 13 हँडल करतसची माया नायक माताजी 14 to 18 तुम्ही म्हाका दिव्यता सेशन पुढे प्रत्येक सेशन पुढे आमगेला सोमारा बुधवारा शुक्रारा शनिवारा प्रत्येक सेशन पुढे 5 मिनिट महामंत्र सांगताचे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन बरे 5 मिनिट तुम कंची रागू तुमगे इष्ट की तयार तुम्ही संगीत तुमका सांगता म्हणजे जयंती नायक माताजी तांकां नाव दिवेता नाव दिवका म्हण हांव निमून घेता तशी भगवत पुराण कोंकणी त्यांनी मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केला तुमकां जे कंप्लीट डिटेल दिवका म्हणजे हरग्रेस ब्रजगोपी माताजी आणि हरग्रेस राधिका भाव माताजी तुम्ही नाव दिवका म्हण निमून घेता नेक्स्ट वैष्णव भजन आसा संध्या 19 डिसेंबराक वैष्णव भजन संध्या आसा 19 डिसेंबराक थीम आसा फॅकल्टीज भगवत पुराण कोंकणी मेंबर्स तांगेले स्पेशल आसा सो पूरा जनान प्रत्येकाक पार्टिसिपेट करका म्हणून हांव निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव तुमकां निमून घेता प्रत्येक सेशन तांणी कसं तुम्ही तांणी करतसची तर प्रत्येक सेशनाक तांणी आमगेल घोस्कर करतसची सो प्रत्येक सेशना तुम्ही अटेंड जावन ताचे एक लाभ घेवका म्हणून निमून घेता हरे कृष्णा ओवर टू यू भारती पै माताजी हरे कृष्णा धन्यवाद माया माताजी विद्या माताजी 12 अध्यायापासून सगळ्या जणांना भारी चंद करून श्रद्धेन भक्तीन पारायण केलेलं असं अनंत अनंत धन्यवाद आता 13 अध्याय सांगू क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग सांगू कमगेल उठसची राजेश महाले प्रभुजी आणि तंगेल टीम हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण गीता जयंतीचे शुभाशय उठलोकाक आयचे 13वा अध्यायक आम्ही पठन करच्या येत असत विनिताजी 1 to 7 साईरामजी 8 to 14 स्वाति माताजी 15 to 21 दीपाजी 22 to 28 हांव स्वतः सांगता 29 to 35 ओवर टू विनिताजी हरे कृष्णा अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्वेतश्वेतज्ञ विभागयोगः अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव श्वेतश्वेतज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यत् यादृच्छ
यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यच्च भावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा देश सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् समासेन सविकारमुदारथम् अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च ज्ञानं मृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिषङ्गः पुत्रधारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तज्ज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत् तत्परक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोषिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमूलोके सर्वमाव्यक्तः तिष्ठति। हरे कृष्ण। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् अशक्तं सर्वभ्रश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तजा बहिरङ्गश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत्त च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवाम् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्ण। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मनाम् अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि जातितरन्त्यैव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभम् समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्वं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्मनात्मानं तथो याति परां गतिं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतप्रतद्भावम् एकस्तमनुपश्यति तथ एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा लोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषां भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सत् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ऐसे हम गेले 13वा अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग हेका आज श्री साईराम आणि स्वातीजी हाय सांगितलं असं साईराम आणि स्वाती भारी चंद्रिकन सांगितलं असत आणि आमका एक अवकाश प्रत्येक एकादशीक आमका इमिडिएट रिस्पॉन्स देतात ते खुशी जाता ते काय तुमगेले हे माताजी लोक असा 3 लोक आमका इतली खुशी दिसते की मला वेळेत इन्वॉल्व जाणं तेंनी तेंगेले कर्म म्हणता आपल्या ते तर इन्वॉल्व जावन असतात एक साधना मार्गा भितर असं मला खुशी जाता तांकां वेळेत आरोग्य धड दिवन ಒಟ್ಟು बरजाव म्हणून देवालागी मागणी करता ಒಟ್ಲಕ बरजाव आमके अवकाश दिल्याके कोंकणी ग्रुपाक सर्वांक धन्यवाद अर्पण करता धन्यवाद हरि ओम हरे कृष्ण आनंद आनंद धन्यवाद प्रभुजी अशीच प्रति एकादशी तुमगे टीम घेऊन येवका म्हणून विनंती करता तुम्ही तशीची आम्ही मेसेज घालची भितर रेस्पॉन्स करताची मस्त खुशी दिसता जाल्यार तितली चड जना तुमगे टीमा इन्वॉल्व करून जाल्यार तितली चड जना हे पारायणांत भाग घेत तशी तुम्ही तांका एक हे दिवका चलतच की ना तांका अजून बँकाच्या लाईन लादू ओके धन्यवाद प्रभू श्री मुखारी योगा म्हणून विनंती करता हरे कृष्ण आता 14 अध्याय सांगू कामगे लुटासाची ममता शरणै माताजी तांगे टीमा हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग सांगच्या येत असाची ते राधिका एंड फॅमिली तेजस श्रेयस तागेले चेडू त्यांनी 1 to 5 आणि वेंकटेश प्रभु एंड फॅमिली 6 to 11 नलिनम्मा एंड फॅमिली 12 to 18 सुरेखा माताजी 19 to 21 शशिकला माताजी फॅमिली 22 to 25 आणि रूपा शानबाग माताजी 26 आणि 27 हांव घेता तेजस
स्टार्ट कर देवा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्दशोऽध्यायः. गुणत्रयविभागयोगो नाम. श्रीभगवानुवाच परं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानुजातमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनय सर्वे परां सिद्धिमितो गता. इदं जानमुपाश्रित्य मम साधर्ममाद्गता. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिर्गर्भं ददाम्यहम्. सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महाद्योनि अहं बीजप्रदापिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्व प्रयुक्तमाइति गुणा प्रकृति संभवा निवर्तन्ते महाबाहो देहि देहे नमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत्र सत्वं निर्मलत्वार प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बन्धाति ज्ञानसंगेन चानघ. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबन्धाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्. तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबन्धाति भारत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत. रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत. हरे कृष्ण. लोभं प्रकृतिरारम्भ जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. प्रकाशो प्रकृति च प्रमादो मोह एव च. समस्येतानि जायन्ते विवृद्धे पुनन्दन. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमला प्रतिपद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसु जायते तथा प्रलीनतमसि जायते. कर्मणः सुकृतश्चाहो सात्विकं निर्मलं तम्. रजस्तस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्. सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च. प्रमादो भवतो ज्ञानमेव च. ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वसा मध्ये तिष्ठन्ति राजसः. जगन्यगुणप्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा.
हरे कृष्ण सुरेखा। हरे कृष्णा। नान्योन्यो प्रत्यात्तं यदा त्यक्त्यान्नमश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रिन् देहि देहसमद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृतमुच्यते कैर्यलिङ्गस्त्रीणां गुणान् एतानतीतो भवति प्रभो किमाचरं कथं चैत्रां स्त्रीण गुणानतिवर्तते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षते। हरे कृष्णा। उदासीनवादसीनो गुणेर्यो न विकाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नङ्गिते। हरे कृष्णा। सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मुकाञ्चना तुल्या प्रिया प्रियो धिया तुल्यान्यां वस्तु स्तुति। मान अपमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। हरे कृष्णा। माञ्चायो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्वैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सगळ्यांक धन्यवाद। भक्त तेजस, भक्त श्रेयस आणि राधिका माताजी, वेंकटेश प्रभुजी, शैला माताजी, नलिनम्मा एंड फैमिली, भक्त सोहम, सुरेखा माताजी, साक्षी भक्ती साक्षी, भक्त शुभम आणि शशिकला माताजी आणि रूपा माताजी, सगळ्यांक धन्यवाद. मस्त मस्त धन्यवाद. भारी लाईक कोण तुम्ही रिसाईट केला. आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमाचे तिन्ना माताजींक मस्त धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद. ओव्हर टू यू. हरे कृष्ण माताजी. आम्ही तुमका मस्त आभारी आसाची. प्रति वेळे नवे नवे जन घेऊन येता सची खुशी दिसत पळोवच्याक. चेडू मालगाडी सक्कट जन मस्त धन्यवाद. अशी मुखारी येऊन तुमगेल सेवा दिवका म्हणून विनंती करता. आम्ही भागवत पुराण कोंकणी टीमा एक्चुअली तांकां आमी चिरऋणी आसाची. आमगे एक अवकाश दिलेलो आसतानी आम्ही जस्ट एक सान सेव करची, जस्ट कोऑर्डिनेट करची तितलेची. तांणी एक्चुअली पुरे करचे. तांगेल रेग्युलर सेशन आसा पुराक तुम्ही अटेंड जावक म्हणून हांव विनंती करता माताजी. हरे कृष्ण. आता 15 अध्याय पुरुषोत्तम प्राप्ति योग सांगू कामगेल उठासाची मंगेश शानबागनी तांगेल टीमा. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. हांवें लास्ट टायम सांगलें म्हण की तांणी थोडे सौखी नाशिल्ल्या वयल्यान तांणी आजी अटेंड जायनी.
ತಂಗಿಲ್ಲಿ ಪೂತನ್ನಿ ತಂಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತನ್ನಿ लास्ट 14 अध्याय ಅಂತ ಹೆಂಗಿತ್ತಿಲ್ಲ सा भारती पै माताजी आ तुमके एक रिक्वेस्ट करता कसं की म्हणाली त्यांनी आज सुधारल्याची बट आनिक थोडे सुधारून मुखाईल एकादशी का ताणे लीड कर का म्हणतात का तरी एक पंत सगळे लोकांनी एक हरे कृष्ण महामंत्र सांगचक एक आमका अवकाश देऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करता माताजी वै प्रभुजी हरे कृष्ण संगीत प्रभुजी सक्कड ग्रुप संघ्याची हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग सांगचे इतिहासाची ईशा भक्ती निशा 1 आणि 2 श्लोका नंबर तशी राधिका माताजी राजा प्रभूजी त्यांनी 3 ते 6 तशी निर्मला माताजी सुरेश प्रभूजी 7 ते 10 माया माताजी पांडुरंग प्रभूजी 1 ते 14 जयेश प्रभूजी आणि जागृती माताजी 15 ते 18 तशी भक्ती सुमती शेणे 19 आणि 20 1 मिनिट नलिनम्मा तू कसं सांगतेशील का ओके हरे कृष्णा ओव्हर टू यू ईशा हरे कृष्ण वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्री परमात्मने नमः अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोग श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके हरे कृष्ण न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी हरे कृष्णा हरे कृष्णा निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम हरे कृष्ण हरे कृष्ण ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्ष्यति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्नुक्रामत् ईश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गं तानि वासयात् हरे कृष्ण श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं प्राणमेव च
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्कृष्टामतं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष हरे कृष्णा हरे कृष्णा यतन्तो योगिनश्चैवनं तत् पश्यन्तात्मनं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसं यदादिस्तद्गतं तेजो जगद्भासयते सुखलं यच्छन्द्रियमसि यच्छाग्नौ तत्रेज्ञो विधिवत्मार्मकम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्टामि औषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं हरे कृष्णा हरे कृष्णा सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानपमोहं हनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेह चाहम् द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। हरे कृष्णा उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा यो मामेवमसमूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघः एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्याश्च भारतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा व्हेरी गुड भक्तीन ईशा कामत सुपर व्हेरी नाईस चंदुकोन सांगितलं सा तशीची राधिका माताजी राजा प्रभूजी निर्मला माताजी सुरेश प्रभूजी माया माताजी पांडुरंग प्रभूजी जयेश प्रभूजी जागृती माताजी तशी भक्तीन सुमती शेणे सगळ्यांना चंद रितीनं आजी रिसायट केल्लें आसा सगळ्यांक श्री कृष्ण परमात्मो बरें कर म्हणून ते देवालय मागता हरे कृष्णा तशीचे 16वे अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग सांगचेक आमगेली टीम येते आसा फर्स्ट श्लोक सांगून श्लोका 1 आणि 2 चिरस्वी तशीची मंगला माताजी उमेश प्रभूजी श्रीनिती माताजी 3 ते 8 लोकेश प्रभूजी वृद्धी माताजी 1 ते 14 तशी मारुती प्रभूजी प्रीती माताजी 15 ते 17 तशी चंद्रिका माताजी भक्त चरण तशी भक्तीन रचना आणि हांव 18 ते 24 सांगत आसा ओवर टू यू चिरस्वी हरे कृष्णा
चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीमद् अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पदविभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्य अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनः दया भूतेश्वरो लुप्त्वं मार्दवमीर चापलम् तेजः क्षमा धृतिः च भ्रुवो नातिमानिता अभयं भवन्ति सम्पदं देवी अभिजातस्य भारत हरे कृष्ण हरे कृष्ण दम्भो दर्पो अभियानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमताः मासु च सम्पदं दैव्यम् अभिजातस्य पाण्डवा हरे कृष्ण द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशा प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्ट्वात्मात्मोलपबुद्धया प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् दम्भम् मानम् अतान्वितः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः हरे कृष्ण चिन्तां परिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधोपरायणः इहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चय हरे कृष्ण इदं मद्य मया लब्धि मिमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनरर्थनम् असौ मया हतः शत्रुर्ह निष्टे चापरानपि ईश्वरोऽसहमहं भोगी सिद्धोऽसं बलवान् सुखी हरे कृष्ण हरे कृष्णा मारुति प्रभु हरे कृष्णा आड्यो बीजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षै दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च हरे कृष्णा आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं
कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्याजश्रमशुभाना सुरिष्वेव योनिषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामाप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामक्रोधस्तथा लोभास्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर आचारत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। यः हरे कृष्णा। शास्त्रविदं उच्यात् वर्तते कामकारत न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परं गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितो जान्त्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं हि हार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्याय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज आमगेले 3 अध्याय रिसाइट करचे आयिल्ले सगळ्यांक फर्स्टाक नलिनम्मा तुका अनंत अनंत धन्यवाद आनी तुजी साश्टांग आमगेले नमस्कार मालगड मनुष्य आम सगळ्यांक तू आशीर्वाद दिला तशीच ताज नंतर व्यंकटेश प्रभू शैला माताजी तशी तेजस श्रेयस राधिका मागीर सुरेखा माताजी शशिकला शुभम साक्षी ममता माताजी तशीच ईशा कामत राधिका माताजी राजा प्रभुजी निर्मला माताजी सुरेश प्रभुजी माया माताजी पांडुरंग प्रभुजी जयेश प्रभुजी जागृती माताजी भक्तीन सुमती शेणे तशी चिरस्वी भक्तीन चिरस्वी मंगला माताजी उमेश प्रभुजी लोकेश प्रभुजी वृद्धी माताजी तशी चंद्रिका माताजी भक्त चरण आणि भक्तीन रचना सर्वांनी चंद्रितीन आजी रिसाइट केल्ले आसा सगळ्यांक देव बरें कर म्हणून हांव ते कृष्ण परमात्माले मागता तशीच आमकां हे आयज दिवसाक हे आमकां चान्स दिल्ले मेन भागवत पुराण कोंकणी टिमाच्यांक आमकां आमगेले अनंत अनंत दंडवत प्रणाम तशी भारती पै माताजी विद्या पै माताजी माया नायक माताजी तुम्ही आम्ही निमगेले टायमार आमकां इमिडिएट आमकां श्लोक एलाटको आमगेले चॅप्टर एलाटकोन दिताची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। हरे कृष्णा श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरे कृष्णा अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी तुम्ही सगळे जणांनी इतले चंद कोण पार्टिसिपेट केलेले निमित्त या प्रति एकादशी चंद्र रीती चलतस आमगे पारायण मस्त धन्यवाद तुमगे सगळे टीमाक तुम्ही प्रोत्साह दिवन प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करता असची अशी मुखार येवक म्हणून विनंती करता सन्न चेडू एस्पेशली आनम ओट बैसून आज जनम ओट बैसून सांगची पडोचक खुशी दिसता तशी चेडवांक एनकरेज करून तुम्ही प्रति एकादशी येवक प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लास्ट टाइम राधिका भाऊ माताजीने सांगितले मॅक्झिमम
मेंबर्स हाड का म्हणू तशी ह्या पंत कोण कोण आम्ही ग्रुप ऑफ फॅमिली मेंबर सगळ्यांका सांगला कोण कोण जर एक पुणी श्लोक सांगा म्हणून जाल्यार आम्ही टोटल 32 मेंबर्स जाले ऍक्च्युली 34 आशिल्ले मागीर अण्णांनी होन्ने आयिल्ल्याची तांणी थंय देवळा लागीं पारायण करचे गेल्याची भगवद्गीता पारायण तशी आदी तांणी लेट जाले तांणी येवचे पाविल्ल्याची तशी हरे कृष्ण माताजी हरी बोल प्रभुजी मस्त व्हॉड टीम तुमगेले मस्त खुशी दिसता अशी प्रति एकादशी येवन सेवा दिका हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 17 अध्यायु श्रद्धात्रय विभाग योग संघ कमगेलुटसची 1 to 7 श्लोक प्रज्ञा वागले माताजी 8 to 14 श्लोक दिव्या कामत माताजी 15 to 21 श्लोक सुकन्या नायक माताजी 22 to 28 श्लोक प्रतीक नायक प्रज्ञा वागले माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्स्त्रिया यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी रजसी चैव तामसी चेति तं शृणु सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्र स एव स यजन्ते सात्विका न्यक्षरक्षंसांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् श्वान्ये यजन्ते तामसा जना अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागा बलान्विता कर्ष्यन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतश मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषं भेदामिमं शृणु हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्य स्निग्धा स्थिरः हृदया आहार सात्विका प्रियः कट्वाम्ला लवणा तुष्णा तीक्ष्ण रुक्षा विदाहिना आहार राजश्रेष्ठः दुःखशोकं मया प्रदः यातयामं गतारसं पूतिपर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसा प्रियम् अपलाकाङ्क्षी वीर्यज्ञो विद्धि दृष्टो युज्यते यष्टव्यामे वेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं डम्बार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञविद्धि राजसम् विधिहीनम् असृष्टन्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्रज्ञा पूजनं शौचम् अर्जवं ब्रह्मचार्यम् अहिंसा च शरीरं ताप उच्यते हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद हरे कृष्ण अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः
सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढाग्राहेणात्मनो यः पीडया क्रियते तपः तपस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदारतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं श्रुतम् यत् प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम तत्सद इति हरे कृष्ण। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदारतम्। ओम तत्सत् इति निर्देश ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मद् ओम इत्युद्धार्त्याः तस्मादोम इत्युद्धारत्य ज्ञानादानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तद् इत्यानभिसंज्ञात संधाय संध्याय फलं ज्ञाता फलं यज्ञतपक्रियाः दानाक्रियश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सद् इत्येत प्रयुज्यते प्रशते कर्मणि तथा सच्छब्दपातयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सद् इति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सद् इत्येवाभिधीयते अश्रद्धय हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् इत्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु श्रीब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धत्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಾಗ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ, ದಿವ್ಯಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ, ಸುಕನ್ಯಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರತಿ एकादशीಯನ್ನು तुमगेल सेवा दिताची खंयचे चापरू दिवो खुशीन शिकून सांगू प्रयत्न करता सची. मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी येवका. प्रतीक नायक मस्त धन्यवाद चेडा. प्रति एकादशी येवका.
कितले श्लोक सांगला ना तू कितले 5 2 4 कितले जाता तितल्या प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करका तुगेला अम्माला इतली तुका प्रोत्साह इतली एनकरेज करतास तुगेला अम्मा सांगू प्रयत्न करका प्रति एकादशी अटेंड जावका हरे कृष्ण या मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण माता हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण आता 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग सांगू कमगेलुट्टासची 1 to 6 श्लोक कनिका भट्ट 7 to 12 श्लोक वैष्णवी भट्ट माताजी 13 to 18 श्लोक शिल्पा शणै माताजी 19 to 24 श्लोक आशा हेगड़े माताजी 25 to 30 श्लोक पूजा माताजी 31 to 36 रजनी पै माताजी 37 to 42 घनश्याम 43 to 48 पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी 49 to 54 रचना शर्मा माताजी 55 to 60 शशिकला माताजी 61 to 66 शरदी शानबाग 67 to 72 शिशिर शानबाग 73 to 78 प्रतीक्षा प्रभु माताजी हरे कृष्णा कनिका भट्ट स्टार्ट करो हरे कृष्णा श्री ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवद गीता अष्टदशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवद् कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञादान तपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविधा सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् हरे कृष्ण नियतस्तु सन्न्यासः कर्मणो नोपद्यते मोहात् तस्य प्रतियागस्तामसः परिकीर्तत दुःखमिति एव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्याग्यं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यम् इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य अकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता साक्ष्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागस्य विधीयते अनिष्टम् इष्टम् मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनं क्वचित् हरे कृष्णा हरे कृष्णा पंचैतानि महाबाहो कर्णानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानां तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरावान् मनोभिर्यत् कर्म पाराबते नरः न्यायं वा विपरीतं वा
पचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वां न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं नेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावं पृथक्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्युकृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्पार्थवतल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियन्तं सङ्गरहितं रागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्षा च पौरुषं मोहाधारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्ता सङ्गो न वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षासु शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधां शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत्पजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यत तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्याय धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्तान् धृत्य धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदं सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र
दुःखान्तं च निगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिः प्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः समोदमस्तपश्चौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथ प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदुस्य च विविक्तासेविलग्वाशी यत वक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्त्या मामभिजानाति यावान्याश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि हतच्चेत्त्वा महाकारान्न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारामाश्रित्यात्मनो योऽस्म्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानि भूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्मना परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यतरं मया विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च माम्योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममौश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसाद्यात् श्रुतवान् एतद्गुह्यं महं पदं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् तत् साक्षात् कथयथ स्वयं
राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादामिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं दृश्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् दृश्यामि च पुनः पुनः यस्य योगेश्वरः कृष्णो यत्स पार्थो धनुर्धरः तत्स श्रीविजयोर्भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. చెరుడువాన్ భారీ చందుకొని రిసైడ్ కెలా చెరుడువాన్ కై पेरेंट्स आकई मस्त धन्यवाद. अशी चिंगल చెరుడువాన్ रेग्युलर पार्टिसिपेट करका म्हणून विनंती करता. शरद ईशान बाग, शिशिर शान बाग, कन्निका भट्ट, घनश्याम आणि प्रतीक्षा प्रभू చెరుడువాన్ सगळ जण इतली खुशी दिसता. पेरेंट्स सांग आम्ही मस्त थँकफुल असाची प्रति एकादशीक तुम्ही पार्टिसिपेट करे सिद्धाची अशी मुखार येऊन साहेब देवको म्हणून विनंती करता. स्पेशली చెరుడువాన్ पळोवचा इतली खुश दिसता आमका. मस्त धन्यवाद माताजी. तशीच वैष्णवी भट माताजी, शिल्पा शणै माताजी, आशा हेगडे माताजी, पूजा माताजी, रजनी माताजी, पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी, रचना शर्मा माताजी, शशिकला माताजी आणि सगळ जणांनी बारी चंद कोण रिसाइट केला आणि पुरे जण आमगे रेग्युलर रिसाइटर्स एक मेसेज घालचे भितर खुशीने येऊन पार्टिसिपेट करताची प्रति एकादशीक मस्त आम्ही तुमका धन्यवाद सांगताची. अशीच मुखारी तुमगेले प्रति एकादशी येऊन तुमगे सेवा दिवका म्हणून विनंती करता. भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फे नाव मस्त धन्यवाद सगळ जनाक. सगळ जणांनी बारी चंद कोण डिसाइड केला. अशी मुखारी नेक्स्ट एकादशी 26 तास काय अशी तुम्ही पुरे जणांनी मुखारी येऊन खुशीन